Kei te hoke atu te ingoa rongonui nei a Tirikātene ki roto i te whare pāremata. Ko tā eruera Tirikātene te tuatahi, whai muri mai ko tana tamāhine a whetū Tirikātene. Engari i naia nei ko te ira mutu a Rino, anei ngā whakamārama a Irena Smith. Kia ora. Kia ora. E kore ia mo te maumau wā ki te whakamōhio atu ko ia te mema pāremata hou. You know, it was all or nothing for me to get into Parliament, and to have the support of the people means everything to me, and that's why I just want to put my energies into that. Te pō whakahirahira mo te whānau Tirikātene, I toa ia ma te kotahi mano neke atu ngā pōti. Tirikātene is back in the Whare Pāremata, Rōpū Reipa, and yeah, so I'm just looking forward to forging my own path now. Ahakoa tērā ka hore anoa rāhui Kātene kia tuku noa I te tūru. E tatari ana ia kia kau te hia ngā pōti motuhake. A muri atu tēnā, ko te tikangara ka karanga he hui, taha ia reno, ki te kōrero tahi. I runga te tikanga me te kaupapa Māori. The gap grew as the night progressed. I'm not expecting anything any different. I expect the gap to be even wider come conclusion of the counting of the special votes. Kei roto I te toto te mahi tō rangapū me te Rōpū Reipa I te whānau Tirikātene. Engari me tuari no I runga I tōnā ke mana. I'm not some shooting star that's just come out of nowhere. I've worked hard for our people in many areas, and I'm looking forward to doing the same as their Member of Parliament. Hei a pōpō ka tai atu a Rino ki te whare pāremata, ki te tūtaki I te uapu o te Rōpū Reipa. Irena Smith, Te Karere.